من گۆڵچینم ناوە لە سنەوە هاتووم بۆ پیشانگای هەڵەبجە ئەوەڵین بارمە هاتووم ئەمە بۆ هولێر و سلێمانیە چووم زۆر چووم بۆ ئێرانیش بۆ شارەکان ئێرانیش چه شاری ئێرانە ئەچەم تەنها ژنێکم لە شاری سنە لە کوردستان ئێران تەنها ژنێکم من کارم ئەم کارم بەڕێوە برووە و ئەم کارێ ئەنجام ئەدەم. ئیشەکەی من خۆمان پێ ئێژین نانەشان ینی قەدیم نانیان تێکرد و یانیا بانشانیانەوە ئابکەشی برنج و سەوزی و میوە و پەزیرایی لە میوانە. وڵات چۆن من خۆم جۆرێ دروستیەکەم کە دیاری بێت. تەنها من خۆم کاری خۆم نییە هەفتان نەفەریش بۆم کارەکە لە ئاوایی دێوەزنا و پاڵنگان و کرماشان و لە ئاوایی بەر سنەی شاکارم بۆکەن لە ئاوایی دێوەزنا واقعان ئۆستاد قەدیمی مانەز زۆر کارەکەی جوان و قەدیمیە ئیسەیش حدودەن هەفتا ساڵ شاید سنەیان بێ ئەوانیش بازم بۆ من کارەکەن وەلێ من خۆم دانی لەمانمە لە ناو بازار سند بردمەوە بۆ ناو کارگاکەی خۆم وا دام نابوو هەڵم تەکان و ینی وەشە هەڵم وشانە و تواشایم کرد و دروستم کرد ئیتر لەوە فێر بووم ئیسا خەریکم ئامۆزشی شەدەم. ئەمانە ئیشی خۆم نیە ئیشی خانم هەستیان خانمەت بێ سەرپەرستن ئەیان هێنم و ئەیان فرۆشم و پارەکان پێدەم. هەر کە بێژی کارێکە ئەشێ بێژی ئەتانم دروستیکەم تاپتانی دروستیکەی ولی بێژی ناتانم ڕاحەتی یانە و لە ماڵەوە دانیشیت و بخەفت و ڕاحەت ولی ئەگەر بێژی ئەتانم واقعان چیتە شۆن کارێکەکە ئێدامەی بەی فێرە بیت و کارەکەیش ئەنجام ئەدەی. سڵاو عەرزەکەم خەمەتان بەنە محەممەدیم لە سنەو هاتووەم بەرهەمەکانمان شامڵێ چەرمگەلێ تەبیعین سروشتین شامڵێ کیفکە مەحسوڵاتی ژنانە و پیاوانان لە ئێرانە مەحسوڵگەرێ مناڵانێشمان هەیە ئەمە هێنێ ئۆرگانێ دۆڵەتیمانە داوەت کریاوین دۆری ئەوەڵی پێشانگاز شرکتمان کرد شارەکانی تر چووگین تاران چووگین بعد منزورتان کشوەرێترا کشوەرگەر خارجە فعلا در حاڵە حاضر ئەوەڵینی عێراقە پێشوازی ئەمڕۆ ڕۆژی ئەوەڵی نەمایشگاز بعد فعلا در حاڵە حاضر خاسە ولی على الظاهر ئاشنانین تەک چەرمی ئەسڵا بیشتر خۆ مەحسوڵاتی فەیک فرن ناو بازارە متأسفانە ئەو نە ئاشناییان نیە تەر چەرمی ئەسڵا. ئێمە شرکەتین کارەکەمان کۆمپانیاز بعد خانمەکان کادری ئێداری تشکیلان لە شرکەتەکەمانە کارگاکەشمان پیاوەکانن کە هەنە کارگا ئەڵبەتە هەم خانم هەست لە کارگاکەمانە هەم ئاغا هەست. مریم مصطفوی هستم. صنایع مثل مصطفوی از زنجان مزاحمتون میشم. اینا صنایع دستی مثل زنجانه که همش ایش دسته کار دسته. چاقوهای زنجان رو داریم که همه استیلن کیفیتشون خیلی خوبه. راجع به مس اگر بخوام توضیح بدم مسا کار دسته اکثرش خودمون تو کارگاه درست میکنیم. من حدوداً 5 ساله که تو کار مس هستم. یه مدت داخل ایران فعالیت کردم. از 3 سال پیشم توی عراق کارم رو شروع کردم. خدا رو شکر مردم عراق خیلی استقبال کردن از کارهای مس ما و خب مس هم برای بدن مفیده و خب به نفع مردمه که آروم آروم از ظروف مسی استفاده کنن و بذارن توی خونهشون داشته باشن. و اگر بخوام راجع به حالا اینا صحبت کنم ما اینا رو لیوانا رو مثلا این قلمکاری ها رو با دست انجام میدیم. اینا رو همه رو با دست کاراش انجام میدیم و
راجع به چاقوها اگر بخوام توضیح بدم، چاقوهامون هم کارای استیل، قیمتاش هم خیلی بالا نزدیم، تقریبا هم قیمت ایرانه که مردم هم بتونن قدرت خرید داشته باشن و ازشون استفاده کنن. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. مهوش حاجی الیانیم از استان کرمانشاه هاتیم. محصولی که ویرا دونین محصول صنایع دستی ایما از طرف اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه هاتیم نسیره. تمام کارالی که دونین یعنی کار دست بافت هنرمندای کرمانشاهی خام کارگاه هم هست، آموزشگاه دارم و در رابطه با چندین رشته و نوع آموزشگاه خواهم همکاری که من و اگر کارآموزی که تن اوره خانمایی که تن و دختر خانمایی که تن سر کلاس دوره آموزشی داریم. ایمه دوره 1 ماه همان هست، بعضی دوره من 2 ماه یا 3 ماه هست. بعد از اتمام دوره ایمه یه مدرک دیمه پیان، مدرک مهارت یا کارت مهارت، به فرض مثال ما میشیم دیپلم کار دیمه پیان. بعد یعنی که دیگه به محض اینکه مثلا ماهر بون و کاریان حرفه‌ای بو وارد بازار کار و بازار تولید بون. بعد از اینکه دی دوره مهارتیان البته طی بود. بعد این مواد اولیه سعی کردم حالا به خاطر اینکه میخوام سابقه کارم ها بان تقریبا 30 حالا یه خورده کمتر 28 سال در این زمینه دارم کارم. منال بیمه خیلی زور منال بیمه و این نوع کار صنایع دستی و هنر دوست داشتم، علاقه داشتم و الان کارمان به روز او کردیم. مثلا بعضی کارهایی من در زمینه گیوه گلیم که گلیم برند جهانی داره، گیوه به همچین گیوه کردی هورامانی خوامان، همون کلاش کردی خوامان و انواع گیوه روی ابریشمی رنگی یعنی گیوه رنگیش که بیشتر بازار کار به عنوان سوغات در کرمانشاه، حالا به عنوان کفشل مجلسی ژیره طبی استفاده کردیم و محصولاتی که ایمه ویرا داریم سعی کردیم از بهترین محصولات با کیفیت مرغوب یا و پشم کرک داریم. پشم که تقریبا از پشم حیوانات بود، تقریبا پشم گوسفنده. حالا نیازم ایوا زبان خودان چایشیم میشیم پشم گوسفند از مرغوب ترین استفاده کردیم. رنگ رزی به صورت گیاهیه که یا اگه شسته بود رنگ پسنه. بعد از اینکه خانمایی که دوره آموزشی آن طیبی ایما مواد اولیه پشم مرغوب یا اینکه کرک مرغوب تحویل آن دیمن و آوانه بنا نو مال خویان و او را کار کن. بعد از اتمام کار دارن تن تحویل ایمدن یا اینجا ابعاد مختلف داری. الان اندازه پشتیه، حالا اندازه 1 در 1.5 هست، رنگل مختلف داریم، طرحل مختلف یا نه برند هر سینن. این نقش و نگاره ذهنیه، یعنی از مادر به فرزند انتقال پیدا کرده. نقوش و نقش نگاره های یانه به خاطر یه ثبت بیه سماوار ملچفته است اسم یانه است و زبان خوامان.